Hari anak tu disunat, lawan dingarani Isa. Imbah itu, inya dibawa ke Yerusalem, gasan diduaakan. Di sana ada orang nang saleh, wan takwa, ngarannya Simeon. Sidin dijanji Allah kada pacang mati sabalum melihat Al-Masih. Tuhan maraha ulun maninggal wan damai sajahtera. Ulun sudah melihat penyelamat pian. Anak nih dipilih Allah. Tuhan memberkahi. Imbah tuntung menjalankan kewajiban dalam kitab suci Taurat, bubuhannya bulikan ke Nazaret, kampung bubuhannya. Rahat Isa berumur 12 tahun, abah wan mamanya membawa Isa ke Yerusalem, hendak merayakan Paskah. Pas hendak bulikan, Isa batinggal di Yerusalem. Kuitannya babulik mencari Isa. Sekalinya, Isa lagi bapanderan wan bubuhan guru agama. Anak nih siapa garang? Pintar benar. Inya nih mantan Nazaret. Inya nih tertinggal di sini. Mapakan naik kami? Samunyaan kagum mandangarakan kapintaran Isa. Nak, kenapa ikan kayak ini? Kami kujuk-kujuk mencari ikan kemana-mana. Apa pian mencari ulun? Tahulah pian, ulun ini mesti berada di bait Allah. Isa bulik lawan kuitannya ke Nazaret. Magin ganal, Isa magin pintar, magin dihargai Allah wan urang banyak.